Kadai-kadai ke All India Radio Shillong ko khubor ban puleru Richmond Kharluki. Kimat bakong san jong ko khubor mentaga step. Menteri rang bado kariu la penyat ya kejingalang bahenrio jong ka Governing Council ka Niti Ayog henen kesni. Henreu lak san puprajar henreu spa nyup saumut kibreu kila shim tikaya dana ka jingpang COVID-19 he India henen kesni. Bat katnat pulet ke jela Manipur kala dan kunai kibreu ki bapenken ya kijing betha banadana ka jingpang COVID-19. Ka khubor ka babnya. Menteri rang bado kariu Narendra Modi henen kesngi ula penyat ya kejingalang bahenrio jong ka Governing Council ka Niti Ayog bat ulaban ba sarkar pedeng bat kijela ke debene trailang bat ulong ba kejinge trailang hapreng ki borsenshar jong ka sarkar pedeng bat ki borsenshar jong ki jela ke deben long ka badon jingmut. Ula kentu bagane ke deben long wat hapreng ki distrik Rukumjo. Menteri rang bado ulong syok-syok ba ke India kalarai ban ya chaprang Kamsted bat kam kwa ban penserwa ya kapor. Shosho ula berap baga jingalab atma nirbhar Bharat ne ke India basania halade kadi kelenti bantai ke India ke bapenmi tang na kebenta ke jingdon kamlajong nrai na kebenta ke perthai. Habakran ni kinong pathai kubor hadian kene ke jingalang Vice Chairman ke Niti Ayog Dr. Rajiv Kumar ulong bagane ke jingalang kalalong hakapor bagari kadang sumi ne ke jinge balawanra da ke COVID-19. Ulong bakinong shimrai kila produk ya kelenti ban kentiu shosho ya kari. Hagane ke jengalang lawan bani shimbenta da armud rungut ki menteri rang ba jong ki jela laingut ki lieutenant governor bar arngut ki administrator. Henreu lak san puprajar henreu spa nyo pusau mut ki breu ki la shimtika yada na ke jing pang COVID-19 he India henen kesngi. Kani kedai ke jing ITK ke bobontam ha kesisngi nado bala ITK yada na ke jing pang COVID-19 hakari India. Habakran kinong thok kubor New Delhi henen ke janmiet Joint Secretary ketenat kakot kakya Dr. Mandip Bhandari uletho bakat hadu menta Shiklur Saulak Sop Kundai Hajar Kendai Spa Sop Arngut Kibreu Kilayo Tika Hakari uletho ru bahaki khat arteli ki jela bat ki Union Territory kajing Tika hakawat banengkong ya kinong tre ketenat kakot kakya kalong palat ya kah nyopusan na kasispa. Ha kawai pat kaliang ka jingdon ki bakot na ka jingpang COVID-19 he India kalakil siya ka kendai punyo point arnyo na kasispa. Ka Menteri Pelatengka ke Sarkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman kalaong baka mangtengka ke Sarkar Pedeng ka tampalat ya ka yo kakot basan $1 trillion. Ka Menteri kalaong baga kenhon Organization of the Petroleum Exporting Countries ne ke OPEC karaya kador jong ka petrol bat diesel hakeleng ke perthai. Bat kalaong baga dor jong kini ke umpniang kadi ke mat ke bakta ya ke perthai. Habaong baka India kadi kari ke bawanra ya ke baha kamiat jong baro ka Nirmala Sitharaman kalaong baga sarkar ke kemi ya ke jingkot jingkya ke puli puthi bat ke kershan ya ke jingthaw ya ke spa da ke lenti ke badai. Kalau ong baladai ka kam lum khajna penyar ki kam penroiru kin omja. Ka jingelang banekran ya ke jinge trailang ha ke jaka kaput apreng ki Borsenshar ke distrik West Jante Hills bad Ribhoi jong ke Meghalaya bad jong ke distrik West Karbi Anglong jong ke Assam kalalong men ha ke sintho odiang ha ke Circuit House sa Jowai ha ke bedai bad ki election ban salong syakayang dorbar thawan ke jela Assam. Hagane ke jingalang lekren halor kumno bane trailang banada na ka jingra bean ya ka kiat udrox bat ki weki mar ki balong bean na ka jaka khapot apadang gini ki artli ki jela hashwa jong ki election. Lekren ru halor kumno bane ajing tip mar kliang syapang ka yat ka yeng kinong le kam sneu bat kinong penthut banada na ka jing penken ya ka model code of conduct bat banwanra ya ka jing shngan ya ki polling station ki badon ha ka jaka khapot. Katba ka election siya kayang dorbar tawaan ke jela Assam kalanang jan. Kakenhun Menteri ke jela Assam henen kesngi kala menjur ya ke jing terwa ban kentiu ka bainong sngi joginong trek perslasha siya ka laispa kat pratengka bakenthop ya shispa iwe tengka ke bai Russian. Ya ka neletho do Menteri ketenat Parliamentary Affairs ke jela Assam Chandra Mohan Patowari hakinong thaw khubor hadian balawai ka jingelang jong ka kenhun Menteri. Kamat alor ka jing kentiu ya ka bainong sngi joginong trek perslasha kalalong kamat yatai kamsan perthai ha ka jela ha ka ba ka seng kongres ke badan kaliang persya kala keno ya ka sarkar belam de ka BJP ba kam syam lala ban le halor kani ko khubor ka wanchapi na ko All India Radio Shillong. Lai tili kijing mlian bangi barong ide ban bot perkhing banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong.
Dangmas ni jingdak mut bat sentur. Penjingai iway na iway pan, habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tungi ni lang, banilai persya ya kejimpang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ngine beteng biang ya ko kubor. Katrat pulit ke jela Manipur kaladan kunai ki brio ki bapen ken ki jing mana bedai bat ka klam COVID-19. Baro lang shilak arpa wajar sanspa khat samut ki brio ki la syabat bat syadan kuna baki pen ken ki ni ki jing batha. Bon na ki balapen ken ki jing batha ha ka bedai bat ka jing deng ki mas ban penjengai iwe ni iwe bat ban om bia pathar ki jakapat ba. Katnat pulit kalabat ru ya sanpoi hajar praspa sanpoi tuliki kali ki bepenken ya ki kendon bat kelayo ban lum shiklur nrupu arlak tengka kekuna naki hado henen ke janmiet. Ha Meghalaya iwe ibreu ilayo thamai ke jingpang COVID-19 henen kesngi bada ini ke jingdon ki breu ke bedang don inu kenyang jingpang hado menta kalong arpu nreungut. Ki belaklat baro a kejela ki don chispa sapu perangut. Nah kini ke bedang don yuk kenyang jingpang COVID-19 arpu langut kide naga distrik East Khasi Hills, iwe naga distrik West Janti Hills, iwe naga distrik East Janti Hills, but iwe naga distrik West Khasi Hills. Unong hikai bapaw ha ke subject sociology ha ke skol ba Northeastern Hill University u Dr. A.K. Nongkenri ula klat no nen kesngi ha Bethany Hospital Shillong. U Dr. A.K. Nongkenri ula tho yaki bobon ki kot eka keten khasi bat English bal ulano senyang syaki bobon ki project jang ke sarkar bat ki komiti beper ha ke jela Meghalaya. Kajing klat no juu ka long kajing do bakraw ya ke jela baro kawai. U Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi henen kesngi ulapha igijing ai kublai syaki breu ke jela Arunachal Pradesh bat Mizoram ha kisngi yo jela jongki bat ulero ekalariti bat ki dostur jongki ni ki jela ya kini ki artli ki jela lathaw hakum henen kesngi ha kesnam syajar khandai spa prapuhnyo. U Menteri Rang Bado ulong bagi breu jong ke jela Arunachal Pradesh kidegi bachelor bat IT lod na kebenta ke jingroi jongkari. Ulong ru bagi breu ke jela Mizoram kidegi basbun bat kiba imsuk bat kamariang. U Menteri Rangba ke jela Assam Usorbanan Sonowal nen kesngi ulapan bena ba on syemi kilat ban kentiu ya ka bai bam temen baman la ubnai jong ki breu ke ble khon ya ke jingile la lut jong kari ki bana ke jela syaka arpsan hajar tengka ke shibnai bat on IA ya ka bai sumar pang yaki. Ya menta kini kinong yele la lut kiyo eka bai bam temen ba arpui hajar tengka ha ke shibnai. U Menteri Rangba Kajala Assam Usar Bananda Sonowal ulapan benai kene haga jingyalang bat kinong mikmat jong ka Ahom State Freedom Fighters Association. Usar Bananda Sonowal ulakan turu yaki Deputy Commissioner ban penti kena ba yaki jingle aniam bakat do jong kini ki riwele la lut ki balaklat badai banle hakarukom ka badon burom. O Vice President Kariu M. Venkaya Naidu uloong ba kajing penankam ika ketian na jong kadai bandang kiyo hakikam sensyar namar bagairap bandon kajing jan bat kibriyo. O Vice President ulaban halor kajing kongsan jong ka ketian na jong. La aban kedaw hang ni ba menta kesngi kadai kajing rakhe ya ke International Mother Languages Day. Hashwa ban penkut ika kubor hakani ka step sa shisin kimat bakongsan. U Menteri Rang Bado Kariu la peniat ya kejingelang bahan Rio jong ka Governing Council ka Niti Ayog henen kesngi. Rio laksan puprahajar Rio spa nyo pusaw ngut kibreo kila shim tikaya da na kejingpang COVID-19 he India henen kesngi. Bat katanat pulit ke jela Manipur kala dan kunai kibreo kibapen kanyi kejing betha baneda na kejingpang COVID-19. Bat katu ka kubor kalakot akan ka step ka Balawan Chapi na ka All India Radio Shillong. Ngipin kan mau ipiki nong ngap bah kapor prabjeng ineso baga Delhi Station nagabenta ka kubor ha katin Hindi kabanbod ka kubor ha katin Pareng ha kapor prashiteng. Ngipin kan mau ru bah kapor kandai baje mentaga step naganega station pinyo ka kubor nagatan chitela mingi ha katin Pareng. Kapor menta kala jantap artat praduna san minute.